Ouais, nari fanson bara fitie ourur nan Kaiser Station ika ervi pan klaro che fitio par kirisyo guru krerom Fifitikich ngai pue aso sori ai pue report kiri fitu kiri fanson nan na ourur mera buka sore ki ga ourur iwe eu early at Chachuk iwe ga Naratsia non ats Buriwete wisats merer got mekan neri katasen got iwe sia parwe tiga iwe tacha urur iwe esap we early at Chachuk nge ewa kura veren at sabo rupen even wheats ika fefirats non Christ epwe mefi virus meriafen non neti par pokiter even arabasan outsia saporo city iwe we such as believers we such John taporobu rirat sa Jesus si pue come around that person and start to encourage her, remind her, you can remind him about a ubutsun God at sabagari usun and God tong at sabagari usun marai bewari for fan pure check nerian temporary sapuirian miron nom to refen fenachek nabet sipafen achogari ka strive for iwe at siparon nom ren God at siachang nom ren God atori fish rerats nugu Norbet Christ mi ferry farasigasits me waraway rapigas iwe ira outsean at nofiti arabas irbiturtin non chupun at si musagat sabagarir usun and go to words porasap nom non around state of riafu me virus ngeropopan chetseberi usuran go to words and go to words metoga tori patorong non na fanson par give saram me comfort kiramwe ewa sakur kiramwe be fito serikot we pai perere di nurura togo nu seri atstogori we waiti iwe ira ocean no che fitiore pure par Fifitikich ekisiro ibopan try to capture few moments non achara ourur ne pure iwe siato reore siachek pariti fitebet puits be fefirat rupoto we siato ritorok visit ke arabas par puits be fefirat in Christ and just remind them and encourage them manat sakon.
저기 가서로 사람 기람네 시세신 저게 아비르그 오시오아 오시오아 Jesus Christ 기가 긴 저게 가서로 사람 기람네 시세신 저게 아비르그 시세신 저게 아비르그